أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق يظهره على دين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mangatay manghod ko agama Islam, ayaw man kamo kublaan, sintapik taniw bihayaon, iban ayaw man kamo dungalan sa wabini kasabundalan. Isyu inden kanyo dungalan haut ba ini barmaana, wala kamo yan simud pakaampunan sintuhan dabul alamin, sabab bisaning kaaunan niya masakit. Way mahinang tanyo sabab ini khutbah kasabudnalan sampai kuno na to inihingwa. Adik ko pailaw sinut bai magpakila ko kanyo ako rin si Ustad Narbon Muslimin, nakabutang ako Hasiwatik Borneo. Manjari mga umat Islam, mula-mula muji kita ng patuhan dabul alamin, mahasud si Allah, Tuhan intagda po. Nagpapanjari hakatan, piyapanjari, iwan kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala katutanyo. Iwan salawat, iwan salam pa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, iwan sin ahli pamilyanya, anak apo niya, magsukul kita niyo bisan wala na siya kiyabin, imbakas niya. Amunain pagtawagun suntuan sin aturan, sin paghinang, sin amal, tujumat tu pasambayang. Mga tay manghud ko amat Islam, tay manghud ko agama Islam, ando duhong-duhongan tanyo in pagsirik tanyo ha mga kaimaman tanyo kamaasan. Duhong-duhongan tanyo in pagkupul tanyo kanila. Duhong-duhongan tanyo na impang bida tanyo. Duhong-duhongan tanyo na impamawa tanyo kanila. Biyak mawawa tuod impangatod tanyo ha mga kaimaman tanyo. Ando mga tay manghud ko agama Islam, wairun hak tanyo. Mamawa kanila. In sila yan, recognize in Tuhan Rabbul Alamin. In kita niyo ini, bukun kita ni recognize in Tuhan Rabbul Alamin. In sila yan, imam, sila yan, in nagkamat atawa, nagbangka, tutani waktu tanong piyaganak. Sila yan, in nag-Islam ka, tutaniyo. Sila yung nag-Islam haamak tanyo. Sila yung nag-Islam haapo tanyo usog. In kapandayan tanyo yan, in mga panday tanyo, in kapanday kamasan, ayaw tanyo kupulon, ayaw tanyo sirikon. Ayaw tanyo bidaon. Amo yan, in nagpaanak kanina, tanyo waktu tanyo piyaganak. Amo yan, in magpaanak at kababayan tanyo. Bang tanyo yan sirikon, kupulon, bidahon, naway na anak tanyo, babay ma-Islam. Bangin anak tanyo Islam mo ninak tanyo babae, pakain tanyo pa Islam bangoy na panday. Na lumuman na in kapandayan yan kato tanyo. In mga pandayan lumuman na sinhumungan tanyo sa may ingat kita nung maginarab. Nakabinta kita nung dahil kanila bang maginarab o isabay na nila. In mga imam amura, bang yan sirikon tanyo kupulon bidahon, narinan imislam anak tanyo usog. Natumtuman in mga anak tanyo usog, hindi matu bihayaon, matawad na nagpa-Islam pa doktor. Inang Islam na babae pa isab, di pa isab makasahadat. Na kafir pa isab inang Islam ha anak tani usog.
Bisan na to makasadat, di dajaryon sintuhan sa babae. Bisan niya to usog, di dajaryon sintuhan sa kapil, in ng Islam anak tanyo. Bisan usog, di dajaryon, bisan Islam, di dajaryon, pasal simbukon imam. Di makasadat, di makaistigpal, di mapaygo, simpaygo. Biat awal agama Islam, biat awal ka Islam inanak tanyo. Mangantay manghud ko agama Islam, tabi ada kuman hara, di magpanirik, di magpangupol. Tabi ada kuman sa mga kaguruhan, aming guru kamaasan, di magpangbidaa, ang mga hinang kamaasan. Amura imbis sarahan ko ni atawa in hutban ko ni aming mga tao makakaos, magbida atawa makakaos manirik-sirik atawa makakaos mamawa akaimaman. Natumtuman yung makabusong yung kaimaman tanyo yan. Yun sila yan, naghinang mula-mula, inhinang nila kaingatan nila. Hatungod simpag sambahayang nakaunakan nila yan, impitwa papatawan da panduga paduman. Bukun in sila yan nang liulakad, rikod na isan sintuhan na bulalamin. Natinggong sila yan simpag sambahayang. Bang silan magsambahayang haaturan. Siguro impaghinang la sabab uno di sila magsambahayang apabila di kadiklir kanila. Inag tinggong kanila yan dahil nakaapuan tanyo na kauna. In kaapuan tanyo yato, iban singkay niyan na to, natinggong yato si mga pitong haulia. Amin naghatod sinbiat awal agama Islam mari. Mag-usog, magbabae sila yan, di sila makatawakal, simpagtawagon, ibadat sambahayang apabila sila wa nakapag-amal muna. In amal amunin amal sin kasutsyan. Amal sin aturan sin sambahayang iban sin sa ibang batal. In mga sila yan kaya pituhan sila si mga awliya na kauna yato deklara turhatuhan na bulalamin. In mga awliya yato ayaw kamu mainu-inu sila nating kanabihan na kauna. In sila tumisan sila nawapat na rito hawla nila Makkatul Mukarramah Madinatul Munawwara iban sin awnu na kauman na in sila yato nawapat na rito sa biyuhi sila sintuhan na bulalamin nagbing mari amuna in pagtawagon apo tuan Sarip Al-Karimul Makdum Aminallah a program sintuhan na bulalamin amuna tin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisan siya nawapat na rito biyuhi siya di nagbing. Iban siya naputuan Saripul Hasim, aputuan Sarip Dulpaki, aputuan Sarip Al-Paki, aputuan Sarip Yusuf, aputuan Sarip Ibrahim, aputuan Sarip Muhammad. Yung mga sila yato, hindi atungan nila maritag na palupa pata, amunain, mga buran na kauna, hinda aputuan buran karamat bawis, iban sin anak niya aputuan buran karamat sumping, yapu tuan sumping karamat yato in asawa niya yapu dayang sayuti anak hindatu masukod na imanak yato pito amuna yung pito buran untag na kaysa kanaputuan burong karamat mindak karwa kanaputuan burong karamat takulong kato kanaputuan burong karamat di kaupat kanaputuan burong karamat indi kalima kanaputuan burong karamat misang kaurum kanaputuan burong karamat sitibay ni ikapito kanaputuan burong karamat ido. Pito inburanon ikawalo pa ama ila kanaputuan sumping karamat ikasyam paapo nila kanaputuan burong karamat bawis. Impiagigmaan nila yato piaglingkuran nila nag-isun sila sin aturan sin paghinang iban sin kakahinang sarta nagrida na yung mga buran unyat to nakauna, iban si mga bukun buran kaapuan na to, na nag-igsma sila, nag-isun sila maupakat, insambahayang patindugon sa taiwan aturan niya, hinangon impagtinggong. Way makatawakal magsambahayang bang di matinggong sa bamatuin salakan sin pagtawagon sambahayang hinangon. Nag-isun sila to maupakat, amuna impiag igsmaan nila amuna in dua akaja, dua pataas, dua akad, dua amandausa, dua panggil, dua taubat, dua kiparat, dua mudpampun. Sarta piyaw nila na impagtinggong inaturan sin amal. Nag-amal sila muna sin kasutsihan dan halawang pagwa.
Nagamma sila sin kasutsian, sin aturan, sin paghinangin, sin paghinang. Hari padumatong insambayang, nag-amma sila sin pagtinggong, sabab amo ini insalakan sin sambahayang. Di man dari pagpinda-pindahon, akaon sin Tuhan intuhan asal aun insambahayang. Nagdungan-dungan na intuhan iwan sin sambahayang, angkan piyaw ni manusia iwan sin jin, bataw magtag-ipon patuhan na bulalamin sa bunal tud awin Allah subhanahu wa ta'ala, angkan kita nagpiapan dari niya in manusia iwan jin sehingga magtag-ipon kanya. Manjari mga tay manghudkuha agama Islam, way hak taniw mamindahi, sin kakahinang nilayan sa magpiaglingkuran ng piag-igsmaan yan, piag-isunan yan marayaw, sarta iwan saksi niya yan, nagmahalwasingan in mga kaapuan taniw na kauna yato, sabab amo yato in saksi, maabot pa adlaw ahirat, amo yato in mangarap. Ayaw taniw udyo-udyoon, bukon ingkit taniw wang nakapangadji na pagwahula, amin impiangadji taniw rendito amura inara taniw hadis Imam Palman, sara iban hukuman sa inang singkama asan taniw tamunan taniw na, sirikon taniw na, mga tay manghudkwa agama Islam, mga kaguruhan biakaku, ando makabusong yan. Bundal impian igsmaan nila yato. Yato man dari pagpinda-pindahon. In kita niyo na ngaji pahula Arab, sabab sin uno. Maghati kita niyo sin hadis Imam Palman, sara iwan hukuman. Bukon kita niyo maghati sin amun maghinang kita niyo sara. Amin bukon na hasara sin kitab kaya ngajian taniyo. Mga tayo manghudkwa agama Islam, makabusong way hak taniyo magpinda-pinda, bang taniyo pinda in pagsambahayang iwan sin aturan, sin pagdua akatan, dahin ha parduain bapardo kipaya, nasa kaulula pinda taniyo in Tuhan Rabbul Alamin. Assalamualaikum pakatan, kamu magdurungog. Mga makmum namo, ando bisa nisab kami alim ulama, guru, bangsa pa mariat pagtatab ni hikani na kamu ando ay kamu mangad. Sabab uno ing kami ni asal biyabaita sing kama asan na kauna. Sumungsung dumatong na ing guru nasadlupan, maripasuwangan nagundan-undan. Nagtutundan-tundan magpasablag sin hadis Imam Palman sara iwan hukuman. Bunal yatubang dan hatuhan iwan nabi. Imparman iwan hadis bunal. Sadi mandari pagpinda-pindahon, pagput nila yan, pagbantang nila sim pagmaana naglabi. Bukon na amo, na isu-isu dumungugtan nila yan, na bukon na sayuman. Banghi pagmahal di kalain hadis Imam Palman, isu-isu dumungugtan nila bukon na sayuman, sabing pagmaana nila bukon na mo. Asal biyaway ta hakitab. Sin mga zaman, sin mga kaapuan na kau nagyatusan tahun na. Sumungsung hajaman, sin balaud jaman, kapanuman nga ibu imapatay alim ulama hentiro sin dunya, way makasud karayawan, way makasud sul gak bisa nambok. Sebab uno, impia sampai nila yan harap mari, na longkopan nila na inang kamasan, amin inang piag igsmaan. Di natay maun nila inhamin hinang, bakas tiyawin di sin mga kaulian na kauna. Main kaning kaulian na kauna yato, dahin yato mga kanabihan, di klirat to sin Tuhan Rabbul Alamin, in paghinang, iwan sin aturan, sin kakahinang kanila. Nain sila yan, ayaw kamu mag-us-us manayin hogi. Sabab uno amurain, kaya bintahan nila kato, hindi kita maingat magbasa inarab. Mga tayo manghud kumat muslimin, ustads, guru, alim, ulama, biakaku. Tumuntan nyo insilayan kapag balik-balikan ko salawat, rikod na sin Tuhan Rabbul Alamin in kaimaman yan. Nagguru sila yan, nagpaamo, nangadji sila halihal, in sila yan natamat, iban natinggong sila sin pagsambayang. In kita nyo biyahyaon, imbusong kimugdan kato, tanyo, aon nakita nyo magsambayang nagkakangkang. Di nakita niyo magpakayan, simpakayan sa bahayag, yan akusog, inabisan maglo, inabisan magkopya.
Na impiag janjian sin Tuhan iwan Nabi haturan sin pagsambahyang hangdang rain ut sin siki iwan lawa. In usog bang magpatindog sin sambahayang in babai ang kapad da paraya uniin padi in ut sin siki iwan sin siki patu iwan lawa ang kapad da in ut. Amuyat tu inaturan sin pagsambahayang. Di manjariyat tu pagpindah-pindahon sabab iwan salakannya. Bang namu asirin haturan sin salakannya tu natanto salama-lamain hinang di patay maun way papahalanya. Kabuay na niagad aturan sin pagsambahayang. Nangatay manghud ko agama Islam. In Tuhan iwan Nabi nagjanji sila sin waktu 5 kay ngatan tanuyan. Bang waktu luhul di manjari igan in waktu Jumatan in waktu luhul di manjari igan. In waktu luhul yan amuyan in Tuhan singkatan waktu. Ya pag-igsmaan yan sin Tuhan iwan Nabi zaman sin Tuhan nagmiraj. Bang yan agad-agaron in kaya pagjanjian kay man waktu. Sabab sin diantang sin Tuhan dabol alamin alawkil mahfud at Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tuhanin nagbantang kay man waktu. Nakatango in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkarin niya paginlupaan laung sin Nabi Musa ya Rasulullah balik ka madto di kakausan sin umat mo in kay man waktu. Nakasiyam nagbalik-balik in Nabi Muhammad kiulangan 5-5. Naig in kapatan taglima in nakapin 5 waktu ra. Amuna in panagnaan sin waktu amuna in luhul. Panghu atawa uhan singkatan waktu. Paasal pa magrib pa isa pa subuh. Sumagawa manghadlaw Jumaat wala sila nakapagjanji. Suway kaya bantangin Jumaat di na hangin lupaan nagpasaplag na sin ibadat sambayang in Nabi Muhammad pa mga sahabat niya. Nagmasusa siya in umat niya miskin. Pasalin piagjanjian nila sin piagjanjian sin Nabi iwan Tuhan dabol alamin amuna in 5 waktu iwan sin waktu 5. In waktu 5 amuna in pagtawangun sahadat sambahayang puasa jakat titla na kaji. Amuyat tu in dukun Islam 5. Manjari in paghaji piag masusa sin Nabi Muhammad in umatnya kalawakan. Malayo din na Makkatul Mukarramah din na Madinatul Munawwarah. Ya Tuhan kulongnya. Ya Rab ya din na in umatku miskin. Way kabut nila. Amuna in pagpaon sin Jumaat. Amuna in pagtawag sin tao miskin. Sa way jimanji in Tuhan atau way nagyan in Tuhan panabi magadlaw Jumaat igan na in luhul. Way nagbisara bihatu, way run namong bihatu. Way roon nagjanji bihatu bang nagjanji, how no sura nagjanji, how no jud nagjanji, how no kitab nagjanji. Tumtumanyo in kitab mataw din kitab, hanggatus upat in kitab habaw dunya. Harap maun paporkan yan. Agad na imporkan ang gatus upat in kitab. Nangatay manghud ko agama Islam na in kitab nyo nangadji matu pa Arab country in Saudi Arabia yaon yung kupan yaon singking sahud. Sampai niyanan niya nangan niya Saudi Arabia. In Makkatul Mukarramah, in Madinatul Munawwarah, hapanungo sin Abdullah. Hapanungo sin Rasulullah. Yung kupan singking sahud. Sampai pag-agama, sampai kitab halaw Makkatul Mukarramah siunog nila. Sampai imam doon haun piyatay nila. In ulama doon piyatay nila. Amin ulama kasabunalan, imam kasabunalan piyatay nila. Imupti siumbay nila piyatay nila. Ampa nila siunoging kanuman nga iwo kitab. Sulatan patu ren halima sin upat madsyab. Aum pa rin na mga upat sahabat. Siunog nila in kitab kasabunalan. Amura inway na sinugla amuna in ilmu sin Tuhan dabol alamin. Diairik matu pa Nabi Muhammad ang ibu ilmu. Niagad hadis kudsi wala yato na sunog sabab in katan Nabi
wala kainduan sin ilmu yattu iwan siningkatan sahabat sin nabi way kainduan sin ilmu yattu amurain nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkiah hinduan wala atun hinang kitabin ilmu sin Tuhan amin kiatu pa nabi Muhammad hangimu ilmu sa bangat tu kehinangan kitab masinog da sambil yattu na ayaw kamu mainu-inu maita inapu tuan mahadum kumplito ing kakahinang dihay ni in aturan sin pagsambayang iwan sin aturan sin kakahinang iwan sin pagdua akatan amin dua piag igsmaan biya sinasabot tanyo kaina hangkan natuway na hinang dito in mga dua ka jato in mga nasabot tanyo katanya to hangkan wahin dito isa aupu in umol sindasul ikamarwa kuntara niya in kampung ni rengkan ina niya iwan rengkan ama niya amu in way miagadkan niya di siya makatanam maginang sininang yatto impag dua tulak bala impag pahigo tulak bala di klilian sin apu tuan mahadum suway di nahawla tanyo sebab sinu hitulak na imbala amin dito matawd indugo na asag hajaman Muhammad pasya na di na siya mabaya bangaon sa buliban dapat mari imbala hangkan niya to hitulak kawa-kawa tahun impag dua tujuh likul impag dua asura impag dua mi'raj impag dua nispu sa'ban aun yan impag suci sin mayat impag bang amayat amin bangan ilawam kumul mangdahon mati mayat impag turki nasalian aun iman dari pagpindah-pindahon aun asal salakan niya mangyan pindah tanu yung Tuhan na bulalamin makabusong mga tayo manghudkwa kama Islam ayaw tanyo laugan mga kamaasan tanyo amin ipanirik sirik tanyo inway pagkit tanyo na ngadji asal aun yung pag-aha kamaiwan sin aturan niya may tapagui tanyo rin hapangadjian may tatanyo ang pinda ayaw makabusong mga tayo manghudkwa kama Islam waron kasabunnalan kaya pangadjian tanyo dito Arab country sabing kasabunnalan bakas nasyon og katan bisan pa yung kaunan tanyo nakapangadji kita nyo hagwa nakapangadji kita no hawa sin Saudi nakapangadji kita no ha Iraq ha Iran ha Afghanistan ha Pakistan ha India ha Libya ha Syria ha Cairo ha Egypt sumagawa bang kita numuy laway tanyo rin ha Jeddah. Assalamualaikum ha mga tao magdurungog kamo ing kami wakas nangadjirin hagwa sin Saudi paguwi na wilaway kami Jeddah. Naasal kami tiyatangaran sin alim dendun amin mga alim sin mga panubo sin kuntara sin nabi yung mga alim hawla yaon ing kamatawran din sila pari simud sila balik Islam supaya malarak sila yung pakaradaan sin tao mabarakat di hababaan hangin amunain kita niyo amin biyayta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambuk adlaw na manaw panaw dain hangutod pahangutod si Madina in Nabi Muhammad sarta in iwan niya baginda Ali sarta dimuhong siya imatod siya pasumangan naong simbaginda Ali ya Rasulullah uno ing kita mo laong niya ya baginda Ali ing kita ko in hula hasubangan niya unang kapudjut-pudjut da tiyo-tiyo da in taon niya sa magulangig ing kalimala ilaha illallah maripanahum uko in pagtahlilila bang ako makaw niya baginda Ali yubus kuin ilim udon kaniya iwan sin aturan nila yubus kuin bang ako makato kanila ya baginda Ali pahula ang kapudjut-pudjut yaon yubus kuroon in ilmu iwan sin aturan sin paghinangkatan na mga tayo mahulkwa kamo Islam amu pakari makakari in Nabi hatula tanini bisan in pitong lapis langit alohil mahfuz na katura siya nagmiraj na katu siya nag-alop iwan sin Tuhan Rabbul Alamin na mga tayo mahulkwa kamo Islam yung pagmaulod yan wala palyahil in Nabi padunya nur pa si asal na aun yung maulod yan di manjari pagganti-gantian asal yan aun hadis na maita
Laung sin Umar radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man addama maulidi kuntu sapiyan yaumal qiyamah wa man antaka fi maulidi dirhaman ka'annama antaka jabalan minal jahad fi sabilillah. Laung sin Umar radhiyallahu anhu namung in Rasul sallallahu alaihi wasallam man addama maulidi kuntu sapiyan yaumal qiyamah. Isi mangilaggoy ha maulud ko sa paatun ko siya hadlaw qiyamah. Wa man antaka pi maulidi dirhaman isi magnapaka maulud ko abuk pilak sa dirham mangupa marika to Pilipinas abuk pilak sa piso kaannama antaka jabalan minad jahab fi sabilillah. Biya dasya sinagnapaka hambuk buud bulawan impahala niya hadan sin Tuhan Rabbul Alamin. Naangkal na yung kamasan taniwatu malago in pagmaulod. Mga tay manghud ko hagama Islam ayaw taniw pindahon. In nagriwayatan Imam Buhari. Yan siya habab pito. Iyan siya huruf katluan. In kitab amin hadis nabasayan. Amin biyay taksin Umar radhiyallahu anhu. Kaul ulama sadjayan imag pindah. Iwan sin waktu Jumat yan dipaiganin waktu luhul. Way nakapagjanji into haniwan Nabi bang Jumat iganin luhul. Continue yung paghinang sinsambang lukay tanyo kayahon, lukay tanyo muhi. Dain haluhul, paasal pa magrib, paisa pasubudi manjarian bugtuon. Na in pag-ig sin luhul waktu Jumat yan, hajaman yan sin king pahad. In king pahad iwan sin pari dan di kato nakapagbak. In pari ini nangadji dan di kato ha Pilipinas. Tauri kato ha Pilipinas nakatu siya pa Arab country. Nangadji siya rito Saudi Arabia. In piangadji niya simud siya balik Islam. In pari ini asal marugal ha Muslim. Piangadjian niya kita ni wang dia dining kalarak sin Muslim. Nangadji siya rito simpagtagon kitab hadis Imam Palman bangnya kaingatan na wasahon serta maingat na siya mag-inarab samun saya ni na pindah-pindah ni pagmana supaya kita numalu. Jawa kamu ajaman sin king pahad panubo siya sin king sahud amin nakalungkop sin Saudiaon na sambil pag-aga maiwan sin aturan niya liyong kupan nila na biya na sinasabot tanyo kain na sinuglaing kanuman nga imulabi kitab. Hinjaman singking sa hudyat to aun ahlil nujum niya mangingita sinaamuin wala pa di matong jimadyato na inwala pa niya mabut hati na di maragbus na. Laong niya halil nujum ya halil nujum uno kitaan mo hawla ta Saudi Arabia ini. Uno ini, wairu unda ini, makahiluhala kanya atau makakawa kanya dan kato. Sampai makiamat na hajay dunya, indunya, masih na ini anak apu tanyo. Insambong sinahlil nujum. Yaking pahad, imbay ta simpado man ini makakasin hula ini maguhan Egypt. Sa iniwan niya magtawang amunin hula, asubangan yaun. Amin hula mabarakat, hula sibi-sibi, hula ang kapujut-pujut dayaon. In katan, tiling ka sindunya ni mahinang na Yahudi. Mahinang na sila ini Yahudi mamindahin na sin aturan, sin paghinang, sin kasabunnalan. In hula ang kapujut-pujut yaon. Masandal, amuyaw muy parahmat sin Tuhan Rabbul Alamin. Bisang paman bihayat to ang pamahinang Yahudi. Masud payaon sin biya kato dihay ni amuin Wahabi. Amin anak apu sin kita. Dain hapanu sin ama mo king sahud. In Wahabi kuntarasin Rasul. Panuho din ha mga Puraon. Panuho din ha mga Abu Jahal. Mga kampungan nato inanuho yadto. Na masud payaon sin Wahabi in hula ang kapujut-pujut yaon sa aunda makapinta o mabarakat. Amuyaon in makapaggapi iman sin Egypt kumawa sin hula ini. Na pagkabihating kitaan namong siya maun pa alim yaon.
Ya kaulong na ulama ko, hinangaing kawayaan ko, bukun kawayaan sin Tuhan iban sin Nabi niya kawayaan ko. Hinang kau kitab, in kitab hinangon mo, papindahan tanain paghinang, inaturan sin pag-aga marito kanila. Paiganta in nasabot mo yan mula-mula impagluhol hawak to Jumaat. Paiganta impagdua karamat kanila impagkada. Amin kiabin dito bakasin tuan mahadum aminallah. Paiganta yato. Wang sama amuyat ini kabimbang mo na hinangi kita kitab amin mindahin na simpakarajan. Iganta na imbarakat nila, iganta in karamat nila. Di tamatay ma. Maig inhula ini rin hapanubo sin kita. Bisan kita makasud kangian bang manin hula ini masih-masih anak kaputa dampak pa sampai makiamat na dunya. Serta ulama ini himinang nakitab sa mawakan niya. Bisa rin kaunan niya insya ini kasabunnalan na kabiaksahan na sing pahad pagpatayunin ulama dito hawla ila sa pabang makan kanila na hindi mabuga mapatay patayon niya mabuga mapatay makadnakan niya sampai mufti sinula yaong piatay nila mufti si Makkatul Mukarrama yung mga ustads doon yung mga imam kasabunnalan doon piatay la sabi sindi magansin aturan ka na inahnil no jumini ambo kini ulama himinang siya kitab amin kitab pindahan na yung kakahinang di hababan hangin sarta yun tingan na hiking pahad in pari ini. Tingan niya ustads irilis amin pari na ngaji balik Islam ini. Sin tahun 65 ini nangyari. Ya kaulong ustad irilis balik Islam. Uy nakaw pahula mo sab kaingatan mo ng bahasa Quran, kaingatan mo na bahasa ni pamanahan. Dahasadyain kitab piya hinang ko ini. Amin papindahan na in aturan simpag hinang ilasin ibadat sambahayang. Amin kaigan nila na inluhol, kaigan nila na imag tudjulukul, imag asura, inkatantan, hinang imag tulak balayat to. Yung mga dua na sabot yato, amin mga kadya, pagyanon doa karamat barakat yato, yung mga mandaw sa panggil doa patas at to, paigan na. Sabiat ito yung barakat. Paigan na kanila yung pagturkin, paigan na kanila yung pagbang halom kumul, paigan na kanila yung pagsuti si mayat, papampirsan na hadyakan nila supaya sila masabulmi parahmatullah. Amin maig na imbarakat nila. Taga biyayta sin ahnil na John sampai miyamatay ng babarakat pa na suway at tukaigan. Hayaw na kau masusa sing gadji-gadji mo. Bangkatay huwan ko kaigan na in pagluhol ini kagi nila na injakat sin Saudi ni. Dain haka lasig mo pakalama mo. Dain haka buhi mo pakamatay mo. Wang umpin anak apo mo kawahagian sin jakat ini. Iwan in maramo kanilayan Xerox, in original yari-rari. Dirin dari ini original sing kitab na hinang yan, asada in anak apo nilan mangaji damari. Bisan di makapangaji mari, makapangaji pangwa hula, suway da sila lumabay rin di haula ko ini. Ahula liyong kupansin amak ko ini. Na in kita niyo nangaji katan, nakalaway kitawin hajidda, na in kamatoran ng katutan niyo, in piyangajian tanyo haula duwain, in kitab yato piyari nilagyan yan. Sabab dahil dito yung kapasaplag na mo inihibukon na mo. Hangkan way nakasabunnalan. Hangkan na yung katan ulamahan tiro dunya na ngaji nakalaway rin hajidda. Pag-uwos na ngaji nakalaway rin yung kiyagan kaning kitab. Hangkan na yato kaanuman nga ibo. In mapatay alim ulama hain tiro sin dunya way makasudsul ka. Sabab sin uno bukon na amo in kaya paghindo. Sabing kata na nay maising kitab yato dia janjian sin mga alim ulama dahil doon kawahagian sin jakat atau sin salamatan din Makkatul Mukarrama yaon. Assalamualaikum mga tayo manghud ko agama Islam ayaw tanin na laungon. Yung mga tao rayahan, in tao miskin, in tao pakil, in tao mukali. In tao rin maingat mag-inarab. Bang kasabon nalan, in kamukatan magdurungog kamo ay kasabon na lang narana mo din. Sabab in nangadji kami harap mari asalin aturan sing pag-agama aon, in pagsambahayang aon sing kamaasan tanyo. In kami ini narana mo tabiya dakuman, in narana mo abbo. Ang kanay pagtawag si mga drug addict doon,
sa Pilipinas yan kamo ulom mo. Sabab sinuno. Iminang kami sara iban hukuman bukon namo. Insambahayang pagtawagon subay mahinang manusia. Sabing sambahayangan peaon sintuhan amuna injasad tanyo sa bunal. Injasad tanyo sa bunal subay tud marayon kakahinang. Ingatun tanyo muna ampat tanyo ingatun intuhan tanyo. Bangka ingatan tanyo intuhan tanyo ang pakita semua matukannya. Sabab aon hadis kudsi niya yan. In hadis kudsi sintuhan dabul alamin long sintuhan dabul alamin kato tanyo. Ingata inggin hawawaran niyo ampa ingata intuhan niyo. Bangyo kaingatan na intuhan niyo ampa kamo sumumba marika ko. Naunin hadis kudsi ni mga tayo manghud ko ang mga Islam. Di manjari ini kiasun tanyo. Di manjari ni pindahan tanyo. Amunain hadis kudsi man arapa nafsahu pakad arapa rabbahu. Ingata inggin hawawaran mo ang paingatain Tuhanmu. Nawang kaingatan tanunain Tuhan, ang pakitari sumamba, ang pakitari sabkilahon sin Tuhan Rabbul Alamin. Mga tayo mangod ko ang mga Islam, mga kainan na to, mga kapan na to, di mag-uso si minang sinsambahayang. Hingga silari matinggong, hingga silari kaingatan nila in aturan simpaghinang, mabuga sila musungon. Insambahayang yan, makabusong to yan. Sabab mautong yan pabaran. Impagtagon koran katlo ang kajud, amuna imbaran tanu sa bunal. In pagtagon Quran, baran tanu sa bunal. Unum nga ibu, unum nga atus, tanuman tag-unum ayat, amuna in napas tanu palawang pagwa, isay rum, isay adlaw. In napas tanu palawang pagwa yan, subay tanu ingatun, sobdot doon nagjatin Tuhan, doon nagsipat. Hawak to yan. Mga tayo manghud ko agama Islam, ayaw kita nyo mag-us-us. Manirik-nirik ha mga kamaasan tanyo. Sabing kamaasan tanyo ato, miyagad, ingkakahinang lah, kaya panlo kaila hapaduman. Habiti ka niya to, atiranan niya to. Sila to inakarasing kasabunalan. Mga tayo manghud ko agama Islam, maapda kuman, habis sarako ini. Bisan ini masakit, amo ini inbunal. Na, in Quran katluan kajud, pagtawagon in katluan kajud, katluan in rahmat niya. Iwan sin nikmat niya halom sinang kasasaat, harit to pakita niyo hatuhan sampai kita di magpakmaripa. Dunya, amuyat to in karatong sin pagtawagon, rahmat iwan nikmat, halom sinang kasat magkakatluan. Na yung pagtawagon, aturan sin pitua papatawanda panduan paduman dain hakamasan tanyuri mandari pagpindah-pindahon. Mga tayo manghud ko agama Islam hanggatus hangputag upat surah hanggatus hangputag upat pinkabuhi sin manusia. Aun buhi maglito, aun buhi maguma, aun buhi maglaud, aun buhi magupis, aun buhi magsundalo, aun buhi magpulis, aun buhi katantan na kabuhi, in tiap-tiap hambuk manusia, hanggatus hangpu tagupat kabuhi, in piaon sintuhan Rabbul Alamin kalima, kanya. In pagtawan katluan titik, amuna in rahmat di hagin hawawaran niya. Amuna in rahmat, sabing kita niyo piapan jari, tagna sintuhan Rabbul Alamin, duwain werun katutan niyo. Tamungon iwan ipun, in pagtawagon ipun, amuna inumanang sin pagtawagon rahmat. Amuyan in titik sin alif ba ta sa jim ha dal dal ra je sin sa sadban ta dan ain gan pakap kapalin min nunu kaw amjaya. Mga tayo mahul ko agama Islamin piangadi tanyon pagwahula amuyan in kitab pagtawakon. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitab. Kitab yan. Buku yan Quran. In Quran barantan nyo. Dungog ba kamu? Alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudal muttaqin. Bukun jalikal Quran, jalikal kitab. In Quran amuna imbarantan niyo. Ayaw tanyo lawangon in manusia na naing hugkan niyo. Na naing hugkatot tanyo amurayan in pag-asa tanyo in pag-inarab tanyo yan. Ayaw kita niyo mag-usos, mag-declare wang bukun na halong Quran, iban hadis, bukun na ilmu. Tumtuman yung kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah halong Quran.
yan ha kitab Jabul. Ngatay mohon ko agama Islam matawag ding kitab. Ang gatus upat ing kitab piaon sintuhan dabul alam hakataan kanabihan nito. Amura imporkan ing doon ang Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sara iwan hukuman iwan aturan sin paghinang. Sumagawa suwayan panuhan tanu marayo pengajian marayo supaya di makyas. Moin makyas mi pawaran taniu. Mengatai mahud ko agama Islam insam bahayang pagtawagon yari insalakannya. Insam bahayang hinangon bangdi kato ginhawa baranta. Angkan subay ta parayaon impaghinang subay taliti. Sa ingkatan hinangon ta sambahayang ini in lohol in asal in maghrib in isa in subu pa waktu Jumat di ini tay maun bang kasutsan weroon. Impagtawon amal amunin amal kasutsihan. Nadungog kamu inu waktu lohol bang taniyo hinangon bang di kato amuna intianta iwan sintay kudta iwan kidta patu kidta palawa. Inokto asal bang tahinangon amuna indua sikita 25 ta. Itu waktu maghrib bang tahinangon amuna insumudta iwan 2 ilong ta. In waktu isa amuna indua matata 2 taingata. In waktu subuh amuna in napasta palaum iwan napasta pangwa. Bang dito Nabi Muhammad in waktu subuyan amuna in jasad iwan nyawa. Bang dito Tuhan amunin ipun iwan tag-ipun. Bang dito Nabi Muhammad in luhulyan amuna in pagtawon Abu Bakar, Ali, Umar, Usman. Bang dito Tuhan Rabbul Alamin amunin labaran ilaha illa nyawa Allah Tuhan. In waktu asal yan bang dito Nabi Muhammad amunayan in pagtawagon wadi manikam. Banggit Tuhan Tuhan Rabbul Alamin amunan iman Islam tauhid ma'rifat. In waktu astagfirullahaladzim. Mengatay mangud ko agama Islam nagliw. Ngap dakuman kanyo talitihon taniw marayaw. In waktu luhul bang di kato amuna intian taiwantay kudta kidta patuukid ta palawa. Bang dito Nabi Muhammad amuna in Abu Bakar, Ali, Usman, Umar. Bang dito Tuhan Rabbul Alamin amuna in labaran ila atay illa nyawa Allah Tuhan. In waktu asal bang di kato amunin 2 sikita 25 ta. Bang dito Nabi Muhammad amuna impagtawagon lupa tubig hangin kayo. Bang dito Tuhan Rabbul Alamin amuna impagtawagon iman Islam tauhid ma'rifat. In waktu maghrib bang di kato amunin hambok sumudta 2 ilong ta. Bang dito Nabi Muhammad amunin impagtawagon nyawa amunin impagtawagon baran nyawa rahasia. Bang dito Tuhan Rabbul Alamin amunin kasadta aradtain. In waktu isa bang di kato amuna in 2 matata 2 taingata. Bang dito Nabi Muhammad amunin pagtakon wadi manikan. Bang dito Tuhan Rabbul Alamin amuna in pagtawagon jat sifat asma apal. Mengatay manghud ko agama Islam amuyan insalakan sin pagtawagon sambahayang jasad yan sa bunal. Aun yan di kato, aun yan di Tuhan Nabi, aun yan di Tuhan Rabbul Alamin. Even aturan sin sarak sin pagsambahayang amu ini. Anas ikamus sala. As-salafi kaidul iman, al-kaidul iman sitawasitin. Manusia suway magpatindog sin sambahayang. In makapatindog sin sambahayang tao mag-iiman. Adapun aturan sin pag-iman kanuman tagunong. In kanuman tagunong pag-iman yan makulang sa jahambuk di na yan kalagyan sin Tuhan di na tayo maun. Na amuni yung pagtawon kaidul iman kanuman tagunong. Rukun hangputang rukun. Sifat kauhan sifat. Mga tayo mga agama Islam amin aturan sin sambahayang.
Indukun hang putam tu pamtawan amu ini. Ika isaniat, ika ruatin dugtuk lid, ika tu takbir, ika upat fatihah, ika lima ruku, ika unumit tidar, ika pitu sujud, ika walingkud audah sujud, ika samtat awal kang putat ahil, kang putam bisa salawat, kang putam dua salam, ika hang putam tu tartib. Amuyat tu indukun hang putam tu. Marina pitanu pa hang putam tu rukun. Amin pamtawagon junub iwan istinja. Amunin pamtawagon rukun Islam 5. Amunin pamtawagon rukun iman unum. Uno in junub, malumi. Uno in istinja, paglisin. Uno in rukun Islam 5. Ito isa sahadat, rikudna isa nila Tuhan. Ikarwa sambahayang katupu asay ko pat jakat kitla ikalima na ikadji. Unin pamtawagon rukun iman unum. Mamparatsay ko Tuhan. Mamparatsay ko malaikat. Mamparatsay ko hanabi. Magperatsya ko halau hajab kubul, magperatsya ko hayaw malisa, magperatsya ko hanal pa iman surga. Amuyat tu yung pagtawagon rukun iman unum. Na kompleto na rukun hangpu tamtu rukun. Mari na kita nupa sifat kauhan. Yung sifat kauhan kay sa ujud kidam baka muhalifatul li hawadisi kiyamutala binafsihi. Wahdaniyat, kudrat, idarat, ilmu, hayat. Sama basal kalam kadirun muridun hayun alimun samiun basirun mutakallimun. Amatin sifat kauhan. Namarin na kita ni pakauhan sifat. Zat sifat asma apal upat. Wadi madi mani manikam upat walu. Lupa tuhid hangin kayu upat. Hang putam dua. Iman Islam tauhid ma'rifat upat hang putam unum. Lawaran ilahatai ilanyo Allah Tuhan kauhan. Amuat tu impam tauhon kaidul iman. Sifat kauhan sifat. Kapatan. Hindukun hang putam turukun kauhan tabunum. Kanuman tabunum katan. Amuyanin aturannya suway taniyuyan na pagburuang kanda pa imam. Ayaw taniyo udju-udjuun mangatay mangod ko akong Islam busungun kita niyo. Na insang bahayang lawangon taniyo pa mga taon na sabutin. Ang mga kanawihan iwan sin sahabat na sabut iwan si malaikat ini. Insang bahayang hinangon na maritaniyo watukon. Bang taniyo ri kaingatan na tanto masalay walay kita niyo. Mga tayo manghudkuha ka mga Islam aun aturan sin bahayang yan dugog kamo. Ayari impam batukan na to sin bahayang adlaw ka na bang kita nulit na rahmat sin na bulalamin. In waktu luhulian gua don hamani kampula in tempatnya hapusud harapnya Pak Aras. In nabinya yan Ibrahim in sahabatnya Abu Bakar in malaikatnya Jibril. In waktu asalian gua dan hamani kambianing in tempatnya Hadabghal. In nabinya Yusuf in sahabatnya Umar in malaikatnya Mikail. In waktu maghrib dan hamani kam gadung in tempatnya hajantung harapnya pabaital makmum. Harapnya pabaital makmum. In nabinya yan Musa in sahabatnya Usman in malaikatnya Israfil. In waktu maghrib maghribian gua dan hamani kam gadung in tempatnya hajantung harapnya pabaital makmum in nabinya Musa in sahabatnya Usman in malaikatnya Israfil. In waktu Isa gua dan hamani kam itum in tempatnya hautuk harapnya pabaital muqaddis. In nabinya yan Isa in sahabatnya Ali in malaikatnya Israel. In waktu suwiyad gua din hamani kam puti in tempatnya hasurbi. Harapnya palokhil mahfuj. In nabinya yan Adam in sahabatnya Talhata in malaikatnya muqarrabin. Namuyan mga tayo manghudkwa ka mga Islam in pagbatukan na tuhadlaw ka na naman dari tani asun in mga nasabot yan.
ang kanin sambahyang bang taniw hinangon din harupon hang putabto na impagtagon lukon hang putabto kahinapusan suway taniw hipanaw in sambahayang taniw bukon taniw haman-hamanon hipanaw taniw marayaw biya in ibarat niya biya ibarat sintamongon taniw bang malubag dakdakan taniw uus bang taniw dakdakan ang pataniw bonglawan ang pataniw buwaron patahayon bang matahay na ang pataniw pilinsaon ang pataniw lipion ang pataniw hipanaw hitaw taniw hamin tampat di kalumian amurat di sambahayang labi pa rin hato mga temang hud ko agama Islam in sambahayang yan yanin aturan niya katan balikan ko magbing in pagbatukan na tiyo in pangasuhan na tiyo in sambahayang tanong supadi masalay bulay in waktu luhul gua den hamani kampula in tempat ni hapusud harap niya paaras in nabi niya Ibrahim in sahabat niya Abu Bakar in malaikat niya Jibril in waktu asal gua den hamani kambianing in tempat niya hadagal harap niya pabaital makmum harap niya pakursi in waktu asar gua dain hamani kambianing in tempat niya hadaghar harap niya pakursi in nabi niya Yusuf in sahabat niya Umar in malaikat niya Mikail in waktu maghrib gua dain hamani kam gadung in tempat niya jantung harap niya pabaital makmum in nabi niya Musa in sahabat niya Usman in malaikat niya Israfil in waktu Isa gua dain hamani kam itum in tempat niya hautuk harap niya pabaital muqaddis in nabi niya Isa in sahabat niya Ali in malaikat niya Israel in waktu subuyan gua dain hamani kam putih in tempat niya surbi harap niya palokhil mahfuz in nabi niya yan Adam in sahabat niya tarahta in malaikat niya mukarrabin adlaw gana-gana ang kansuway taliti in paghinang taniw maun taniwatukon in iyan din hahusulod din sala din nausod sin sambahayang in sambahayang asal tagasalakan di man dari pagpinda-pindahon makabusong yan iwan mga tay mahod ko muslimin tay mahod ko agama Islam maapdak kuman iwan salam kanyo katan in katan kamu alim ulama ustad siyan amin magpanirik-nirik, magpangupul-kupul, magpangbidaa, hakainian na to, kaapuan taniw, bisan ina taniw, bisan ama taniw, bisan apo taniw lugya, na pagbidaahon taniw, tumtuman yung makabusong yan, hindi matukato, bihayo na sal kita niyo wawaita, in alim ulama bang mapatay katan manglutaw, in tanda manglutaw matay kubla, mamanaw panaw maun pahangot to diyaon, di pabisan sumampay mapatay naran, ang kamasan na kaunamiya kadhabitikan. Bang saupa magmula sila, di sila manaw. Asuhon nila ang kadal iwan janji. In jasad iwan nyawa wang di kamasalay. Sabang sila mapatay na, in kamatayan hibi nila haway. Di mawimbang in kakampungan nila, in anak nila, in asawa nila mawimbang. Sabab sinuno, in kamatay nila, asal nila siyusukod. Tiyahunan pa sila mapatay, hikawaita nila na. Hawak nila mapatay yan, namamayta sila. Mga anak ko, mga apo ko ay kang magpanaw malawak. Kaunsong panaw ko ini malayo tudlando. Sambil kamu makaurol, di na ako makawalik mari. Kaum pareng kanila paghinang na kamu panggung. Akot na kamu tubig. Kaum pareng ka tuwang pawag tuis kahoy. Akot na kamu kahoy. Na mamayta sila sing kamatay nila. Na pasal uno, in kanila iakad nila impadduman in pitwa papatawanda panduka padduman asal nila dirumulan. Makad sila tirik-tiranan habitikan. Bukun naman Quran in kitab. Bukun naman Quran iban hadis in piagbutangan sin kapandayan sin Tuhan na bulan sin ilmu pagtuhan. Yung pagtuhan kasubunalan yan hadis kudsi. Amuna in giyonggungan sin mga kaapuan na to kainyan na to.
In sila tu isan sila ri magsambahayang 5 waktu mabarakat. Sabin halian nila kalau sila makasantok, kalau sila maka langgal dosa, pang sila magsambahayang 5 waktu. Sabi na diskud sirun halima waktu yan mula-mula impak takbir sin sambahayang. Impak takbir sin sambahayang awnin hadis kudsi. Laong sintuhan dabul alamin, paman lam yarallahi fi takbirin pahual kafirun. Isu-isu hindi makakita patilaguan ko halaun sin sambahayang kafir insyayan. Na mga tayo mga agama Islam ang kanin mga kamaasan tanyo at turi mausius nila inangunin sambahayang banggi sila makapaguro marayaw. Sabab sin inumabuka sila busungon malaggo kanila in sambahayang. Ibaan sin hadis kudsi amin gyungungan nila amin mangan na sila patuhan kabilang waktu. Bang dumatong nga in waktu luhul, waktu asal, waktu maghrib, waktu isa. In sila manganal, utuhan ko tap-tap yung pagtag-ipon na mo kay mo. Tap-tap yung pagtag-ipon na mo, iwan si mga anak asawa ko. Tap-tap yung pagtag-ipon na mo, iwan sin mga dua maas ko ing kami ni katan. Tap-tap yung pagtag-ipon na mo. Ya Allah, sa di ka patindog na mo in sambahayang 5 waktu, mag-usos bang na mo di ka pagguruhan ng mga imam, bang kami matinggong sabi muratay maunggaman kami busugon ya Allah. Na amating kasabong sintuhan ng bul alamin. Al-fikratu sa'atan khairun min abadati hasana sanatan. Intapakul mo hang kasasat marikako malawi rin sin ibadat mo sambahayang kapituan tahun way kimugdan. Mga tayo mga ko agama Islam in silayan biabog bukan nila in hadis kudsi. Amin law sintuhan na bol alam la kalpin wala bisyautin wala lapad. Lagani ako di matitik, di mabaris, di abutan, sinangan-angan niyo. Na yung mga kamaasan taniyan, lalawag ni aton, hati simbihato. Bisan sila wala doon, sa butuningan lataw marayaw. Sabing kamasan na to na kaunawang mag-usabang ibarat mang laud, bang makakaista, pila-pila bayron na makalamay katan. Manghambok day makawa atas patauron ni insawaw wang man sila maglamit-lamit. Sabsin pangadatan nila, rukun ibadat kanila impagtawagon, rukun ibadat nila kay Ibrahim amunin pangadatan marayaw. Imumungan marayaw sa sabutan marayaw. Dahil hadunya sila dagpagpadlawahidat marayaw in himumungan kat kataynguhan sin kampong nila. Amin bisan na sila yaon halong kumulong na hikuan sa ini, panuwi ikuan sa ini. Marayaw intaw ini, na mga tayo mga buwa ka Islam sa babsinyat to, kampunan sintuhan na bul alamin kanila. Ayaw ka mamung, apuas si Nabi Muhammad, di naman darin tapak ko. Sabab Nabi rin sabing tapak ko, mga nakauna to, kunpay Nabi Muhammad, yung mga Adam na to, yung mga no, yung mga Daud at yung mga Isa, yung mga Musa, tapak ko latin sa bahayang nila. Mga tayo manghudkwaga mga Islam sa obsayin panghilago sing kaapuan na to, sing tayo na to, di sila magpatindog sing 5 waktu pa sa mabuka sila busungon. Sa kakahinang nila, isan sila hang katahon makaminsan maghinang in sila di mabugto sila kasumba nila patuhan na bul alamin. Iban bang sila maghinang siguro-siguro. Ayun kita ni wihayaw dumadlaw maghinang. Yung kawak santa niyo pagpakitaan makusog magsambahayang. Makusog magpuasa, makusog magtasbih. Sampai hagit tungdan, sampai halom sakatan. Sampai hatas mutul. Makusog magpuasa, bisan bukun habulan puasa, bang maan makasud karayawan. Sa pagpatay, pagdungog tanong mga insuy-suy, lutaw. Hari namang lutaw, gipiton sin lupa, pawuli bulatak. Sabi tayo maun, sabi hindi ni taniwi hayaun, in mayat di nasupsihon. Pampersan sadya na mga tayo mahulkwa ka mga Islam, di kita nung tayo maun sin lupa. Isa bulak kita niyo sin lupa, pasal sin uno, sin kapahinang tanyo. Magpasablag kita ni sin sara, iwan sin hukuman bukon na amo. Puas dahil dito mga tayo mahulkwa ka mga Islam, maapdakuman, mga tayo mahulkwa ka mga Islam, maapdakuman kanyo hanarog tulyan, ibig sarap yung kasabunnalan. O kamu mga magtatayong hugkamo. Ayaw naman kamu mangandusi, ing kamu miskin yan, ing kamu magkagaos, ing kamu dayahan, ing kamu pakil, ing kamu mukali. Amin way nakapa-Arab country na tumtumani naranamu marikan niyo kitab den hawahabinan katan. Sabab uno, bisan inha pula Arabiyat to
mamong pa kamu in mga guru kasabunaran dito. In pagtuhan lang na yato kaula ni ahlo sulok. In mga Malaysia, Damikyan, Indonesia, yan lang na yung pagtuhan kanyo. Sabihan kadi kayo sin Tuhan mahadum doon kanyo. In mahadum amin Allah amunin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Program yato sin Tuhan, nagdua sadyangan. Nakakausan sin Tuhan pataruningan, bisaningan sin Tuhan na bularing kasyam tagsiyam. Ikakanap hanggatus lawagun tanyo. At sabihan nagjat in Tuhan, hawak yan yat yan nagsifat doon hayan, nakajukot singan niya yan. Doon siya in rahmat ni iwan sin nikmat niya din doon kita nakiyaon. Sa lawat iwan salam, katan, tanah kamu inna parungum. Imaksud na mo ini magkabiya dakuman. Ang mga bukon magsisirik, ang mga guru kasabun nalam, hindi magsisirik ang mga kamaasan. Di magpukup, di mangungupol, di mang bibida. Maapa mga tauyat po sa amin mang bibida ay ni hindi sarahan ko. Na inarana mo ini, dain ha ula Arab, duara, abu. Abura magkaul kami kau Rasul, magpiil kami piil Nabi, in pangatan na mo ini Yahudi. Maingat kami magbasa hadis. Way mahinang niyo, maingat kami mag-inarab. Maingat kami magbasa palman. Maingat kami magbasa hadis, ikaw na mo kau Rasul. In piil na mo, piil Nabi. In pagkayan na mo malisin, dakman pikpikan, dakman malanot, dakman mahamot, dakman kami. Sa in pangatan na mo Yahudi. May tadi Yahudi, bang magnagdag sadya kami sinasang namo at tanong atas masjid. Assalamualaikum lang magtawang Muslim. Magtay mo ko di Muslim. Sa bang ang mapatay miskin, wala kami roon. Pang ang mapatay big pusil yan kamikatan. Isang patao magbumasyat yung pakamikatan. Pang ang mapatay imam kamaasan di kami maun. Sa bang bang kami in mapatay na maun. In imam, sumut si kamo, batin pagtay na mo ustad, di na kami sutsihon, pampasan sadya kami, sa pagsinuno. Naghinang kami sara, iwan hukuman, kimugdan pawaran na mo, nabuna sa limpiang mong sin mga kamasan na kauna. Kapituan nga iwuin alim ulama, mapatay hakawilang tahun, at tahun sin balaud jaman amunin tahun na tubihaon. In tahod balaud jaman ini tumtumanyo. Pauhaan tag 5 tahun na patahon ni tahun balaud jaman. Bihaon in final bang mga ibarat tubig bukon na haturan. Dunok dakula ning balaud jaman. Ain balaud jaman bihayaon bisa ning magtiyaon. In kami magtindog-tindog. Dinawisan kami maglimingkod. Dinawisan magpasantik. Dinawisan kayong basa isikom. Dinawisan kami magpabatal. Naman udyoon na mo pa yung mga imam. Namol ka ng kamo ini ay naman kamo tumainghog kamo. Ang kan na mo sirik yo puling kakahinang uyan pasalaw na mo mambadil. Pati karihil nyo kamo yung pangata di insin. Way roon yan kasabon na lang narana mo. Lulun puting. Lulun abo. Ang kan na yung pagtagka mo sindrag adik. Matagya dakuman. Yung mga kang magpanirik ini. Ulom mo. Marama. Pasal sin uno. Nabiatin hinang na mo. Nangan garik. Inut ba ini wayron na inarab sa kasabunalan ini. Way na ako nagbasa sinadi si Pampalwan, maingat pakamurain ka ako. In kamo pagkahikualin, in tanda siningat niyo rin ka ako. In gadut misil, in pagmaana sin Quran, sin hadis, sin parman, Arab misil. In gadut Cairo, damit yan. Arab Cairo in pagmaana, in graduate Egypt, Arab Egypt, in graduate Libya, Arab Libya, in graduate Pakistan, Arab Pakistan, in graduate Afghanistan, Arab Afghanistan, in pagmaana, in graduate India, Arab India, in pag-graduate Saudi, Arab Saudi Arabia. Hanggatos kami mag-graduate, hanggatos sin maana, sin hambuok surah, atau sin hambuok ayat. Sa bukon mag-amo-amo, bukon magsiwo-siwo, intanda way kasabon na lang narana mo nulun puting. Ay naman kamu magkahakad kamo, pagbalik na kamo, pabiat awal ka Islam. Maong kanda pa imamen bang ka maguro paguro lihal. Makaulong-ulong kamo ang magad kamo. Pasal sinuno,
Biyaway ta kami asal ing kasabunnalan namo ini magpasikat sadya kami. Mag-abdo sadya kami waluun kasabunnalan di kamo. Ipanawag-tawag ko ini paintero dunya aming makaingat sin magbasa tausog. Na iwan ini in ako yari ako hasibat bumi. Graduate ako ini Saudi, graduate ako Madina, graduate ako Makkah, mataw din ka pangadjian ko. Graduate ako Malaysia, graduate ako Indonesia, sa tumtumanyo, in Saudi, in Malaysia, in Indonesia, pagsabot, in pagtuhan ka sa bunalalong na to, ahlo sulok. Na mga tayo mga kuwaga ma Islam, bangkat damag inarab, ay nakamo masusah, bang maning kasabunalan, di niyo kalupahan. Ay nutud kalupahi inkula tanyo. Yaning kasabunalan, ay nutud kalupahin ilmu tanyo kasabunalan. Magbalik kita ni mong kanda pa imam. Ayaw kamu magkahadawya kamu alim ulama. Ya Allah, ya Tuhan namo, ampunan na dosa namo. Magbalik na kami pakaawal namo. Ya Allah, amin bisang kami nangaji asal awin. Agama iwan aturan niya di haula namo. Ya Allah, Rabbal Alamin. Mga tayo mga magkuha Islam, ayaw man kamamahan. Bang kamu amahan kari kamu pasibati. Borneo, yari ako asibati. Na tumtuman ni ubang kaumakari ang pakamuamahan kako na in mga pulis di ay dili ka man pitahon ipasagaw ta kamo yan ibaita ta kamo yan teroris pahagaron ako pasal siguno ayaw man kamo kublaan in ako ini yuwa ko sadya ing kasabunalan sa bablulon puting indiatan yo mararata na kamo na indiaon magtawat na ako ina pumawaya magpasaplag ya sin lukay ang ayon. Amin utungon ta sa dyan pangatian sin manusia. Aku lukaw lihada astagfirullahi walakum innallaha gapurur rahim.